Мое сердце стучит для тебя, дорогая. Все ищет тебя, где моя золотая. Живу я тобою. Духтан түшпөгүлө макул бу. Сен эмне жүлжүгөн көзүң тостойт атасың? Аз барабыз, көмөбүз. Кечиңиле жигиттер, кечиңиле. Рейд болуп атты эле, кичине документтериңизди текшерип алалы. Аме, реакция жок го силерде. Коркутуп койдум, брат. Коркутпайдың бе? Жүлө түшпөй кала машинага. Байке сүйлөшпөйлү байке. Сүйлөшөлү кандай ден сол. Жакшы байке. Биз да жакшы, ачып кой. Ачылбайт бул байке. Эмнеге ачылбайт? Дөңгөлөгү жарык байке. Дөңгөлөк не теш ор, ачам, Азамат, келсек? Куйом, жок. Жигиттер. Муну кайдан алдыңар? Муну? Эмеден алганбыз? Black Shop'тан алганбыз. Ушундай таппай жүргөм дейм. Оригинал окшойт му? Оригинал? Көргөз келечи каякта. Жүрбөйсүң ор. Жүрүңүз отуруңуз кел. María Luisa, no te mueras, por favor. Ay. Ay. Эрмек байке, оны кантип кылыш керек эле? Каякта Эрмек байке? Жүле Эрмек дей бер. Сага может. Муну мына көрдүңбү, мында акырын кылып туруп мындай кылышын керек, көрдүңбү? Түшүндүм, Эрмек. Барабай. Мен деле сен Эрмек дейсиң болобу? Жок, Айнура, сен Эрмек байке деп ойлачы, Эрмек байке деп ойлачы. Алдан карма ойлобой, Эрмек байке деп айт, бар картошка. Женщина, не танцую, женщина, я не танцую. Хватит улыбаться, нормально с ориентацией. Oba, ayıncu, makılıyor. Ay, canım balam, can Antonio, papaşın ol, vay, gidin, oy balam, papaşın ol, ay, balam, ay, mı tapayıcısı can balam, oyna, oy, bal değil o, bal değil o. Ay, balam, oy, bal, sive. Oo, balam, da poruştu, bal, balam. Hey, bak. Hey, bol. Alo, Ayka. Bu siyo da. Ya, uxta da. Болды балам. Жаңа су берген ми. Mommy baby. Az кигізем. Беги, дорогая, беги. Беги ради папы. Жолда жүргөндө бири-бириңиздерге жылмаюу тартуулап жүрүңүздөр. Тура. Анткени сен жылмайсаң, сага жашоо жылмайыр. Андыктан жылмаюу деген ырыбызды кабыл алып коюңуздар. Эмне болду? Эчтеке? Эмне мылжаясың? Мылжыйбай эле. Эмне, сулунда атасыңбы? Жок. Серьезно, макулбу? Макул. Серьезно? Все. Не болду? Эчтеке? Эмне тырышып атасың? Жок, тышкан жокмун. Не істемей қалсаң? Попроще болсаң, уктуңбу? Жөндөн эле тырышып жүрө бербей. Хорошо.
5,5 болор деді. Болор деді. Ана кесіне салса ала, бір-екі машиналар көріп көрейін. О, досты. О. Это аз чалым тұтмасаң? Алейкум. Алейкум. Сатып отасың ба? Қаншаға? 5,5. Асы жонайм, Не, ол бақытнасына көп тұрды өлі. Неге? Өкішкендер патрат көп тұрды. Мен патрат атты өкішкен. Жүк өшіп тұттым, Жүш керек. Машина алайын деп тұрдым. Берсең айдап көрейін деп. Жақсы қалам да сразу. Жақсы қарап тұрсың, молодец. Жүрсең отырсаң аз айдап көрейін. Брат, неге қарап алта келдік? Брат, аз маған ходовкасын тексеріп алайын, жақсылап қарап албаса. Мен burada алып алып, қайра сата албай қиналғам да. Ходовкасы дүбі-дүпкен, брат, албай алдың ба? Чалса коробкасы кішкене сілкіп брат, чалам мен саған. Қандайсың чалам. Таксиге ақша жоқ тұттың, сұлтарлар учып та жүреді, шарт етіп та жүреді. Конечно, чалам, ертең қантан тексербейсіз бе коробканы? Жан, жаңағы мойнтық қыздар туфлиін ырғытып тұрғанда бұтын көтеріп дөң деп алмашып қалатады ғой киімдерші. Ошондай тренд қылып саға тартып қойбайлы ба? Мен бұт киімім жоқ та. Неге жоқ? Толтыра алып беремін ба? Қана. Молчу. Ал атамдықы. Молчу. Ал деген апамдықы. Мол нормально? Эмиль ал деген Хамзаныкы вообще-то. Мол бу? Ооба. Мол нормально отқо? Аны сен мага кышкы алып бергенсиң. Мону? Ооба. Давай андан көрө сен мага жаңы алып бересиң. Анан ошо менен тартабыз, Эми бал трендте уже бүтүп калды го. Аны тамашачы тукурсак işte бол. Бол мына. Я сошел с ума, птицы улетели, представь, что мне не Көрдің прессинг шығып қалып тұр ғой. Эми районда авторитет бол мен. Мына, көрдің бе? Төшім шығып қалып тұр ғой. Қара. Құрсақ шығып қалып тұр, мына авторитет. Қазір мен суға кіріп шығып тұрып чатшымды ондай қылғанда жаңағы ырчыларды суретке тартқандай тартпаңыз, Анан жақшырақ тартыңыз, Сычқанға түшкен судай қылбай, Кетті. Видео тупое. Ссылка только на видео такое. Чики-тучику на тунай. Эпик, кю, да, бэби, боба. Эпик, да. Потанцуем. Ошо мына мону атам алып берди жакында эле. Новый масло соң. Жаш. Айтканда папа үйүнчө. Таныштырасың. Айбек, пап, иди сюда. Пап. Да, сынок? Папам. Пап, танышал болса аяш балаң болот. Бул болсо папам. Дастан, папа. Бул болсо спортсмен. Мамамдын күйөөсү, 20 айга окуп келген. Зарплатасы 50 000 сом деп кой. Да нет, сынок, ну что ты, Мен уялып калып да таза эле. Өзү негизи мактанбайт да. Серьезный пахан да утыча. Кел гана, аяш балаңга тос этип койчу, кел. Да нет, сынок, может не надо. Бул аяш балаң болот да, мен уят. Каяктагы жана кел. Кана. Ерексе сүйлөп калбагы. Денсаулыкта болобу. Ведь главное здоровье. Все. Жай, азамат. Бе, на конфет ал, бул барабы, Все, можно. Барабы, все. Все. Что-то не то бүгін. Что-то башкача упражнениялар. Точно не то, Баха. Жантан бери эмнеле что-то башкача подозрительный упражнениялар кылып атасың, Просто кечинде свиданияга бармакмын. Сенчи, кечинде эмне кыласың? Эчтеке деле кылбайм, аялым, балдарым көлдө да, үйдө жалгызмын, ошондуктан эчтеке деле кылбайм. Азат ака, мен жакшы берине машина тандап берип коюңуз бүгүн, Алчы просто, Алсаң, эмне десең, шашпа менен жаш. Су бар. Ох, алам Азат ака. Ишке отур, шашпачы, текшерели биринчи. Коробкасын текшерели, моторун текшерели, кузовун текшерели, тазабы көрөлү, анан алабыз.
Отырсың ба, шашпачы, текшерелі менші, Мен текшерелі. несі текшеру, соны не отырып так ал алшы. Жоқ, машина емес, кошелекті текшеріш керек, ақшаң жетеу, жетпеу деп. Бұға точно жетпейді, бас Шұңқар. О, Азан төке, алам. Ну, коробкасын көрдік, моторын текшердік, кузовын текшердік, шул жақсы екен. Шуны алса болады. Рахмет, Азан төке. Құт болсын машина. Машина алдым мен, аял алыш керек болады. Любой қыз шықса аламын. Аял алсаң таңдаса аласың. Азан төке, сен тігісті көріңіз бе? Алам ошоны, алам. Шұңқар, қой отыршы, шашпачы, шашпачы. Мен тексеріш керек те. О, текшеріш керек. Сен көзіңді текшеріш керек екен бірінші. Көзіңді текшермесе болмай қалыпты. Сен тиіп байкенің қызды отпайсың сен. Май. Қашы мен өзімен айдан сен. Бермеймін. Башқа